munyemerere turebera hamwe rero amakuru agezweho, amakuru akomeje kugenda agaragara muri kano kanya. Niba utameze neza reka nkubwire ngo komera kandi wihangane. Ingabo z'u Burundi zerereye hano muri Baraka zamaze gushimangira ko ziteguye kwakira ingabo za Tanzania. Izi ngabo za Tanzania zishobora kwinjira ku butaka bwa Kongo, ariko kandi zikabanza kunyura mu gihugu cy'u Burundi, hanyuma zigakanyura mu kiyaga cya Tanganyika zigakomereza i Baraka mu rwego rwo kurinda by'umwihariko iyi ntara. Aya makuru akomeje gushyirwa ahagaragara nyuma y'isinywa y'amasezerano mu bya gisirikare yahuje leta ya Kinshasa ndetse na leta ya Dodoma mu bigendanye n'ibya gisirikare. Byashimangiye ko ingabo zigera mu bihumbi 12 z'abanyetanzania zigomba kwinjira ku butaka bwa Kongo ndetse zinafite ibikoresho bya gisirikare. Ingabo z'u Burundi rero biciye muri video yamaze kugenda ishyirwa ahagaragara zaciye amarenga yuko ingabo z'abanyatanzania zitegura kuza ku butaka bwa Kongo. Yemwe banavuga ko bishimiye ndetse baniteguye gukorana n'izi ngabo. Yemwe bashimangira ko izi ngabo uburyo bazizi byatanga umusaruro ukomeye cyane. Ibi kandi bibaye mu gihe ingabo z'u Burundi zakomeje kugenda zishinza FARDC yuko FARDC yagiye yitwara nabi ku mirongo y'imbere ku rugamba, maze bigatuma abo ku ruhande rwa abarundi batakariza ubuzima mu buryo bukomeye cyane. Ibi kandi nanone byanajyanye no kuba nanone abandi basirikare bagiye batandukanye biganjemwo abanyafrika y'Epfo nabo baherutse gushinza izi ngabo kuba zaragiye zigira uruhare mu gutuma bahatakariza ubuzima mu buryo bukomeye cyane. Icyakora nanone ingabo z'abarundi zo zivuga yuko abazarindo ari abantu bashoboye kwitanga ku mirongo y'imbere ku rugamba. Guhera muri 2023 ingabo z'u Burundi zibarirwa mu bihumbi n'ibihumbi zagaragaye ku butaka bwa Kongo zifatanya n'iza leta ya Kongo mu bikorwa bigendanye no guhangana n'umutwe wa M23, nubwo inshuro nyinshi uyu mutwe wa M23 wagiye ugerageza kubahagama ndetse no guhangana nabo mu buryo budasanzwe. Nubwo bihagaze bitya rero nta uramenya neza igihe aba basirikare ba Tanzania bashobora kugaragara ku butaka bwa Kongo. Icyakora kugeza amagingo aya ngaya nuko amakuru yamaze kugenda ashyirwa ahagaragara agaragaza uburyo ihuriro ry'ingabo za Kongo risa n'iryongeye kwivugurura, ndetse kugeza amagingo aya ngaya hakaba hakomeje icyo twakwita strategique ziremereye cyane zo kugerageza kurebera hamwe rero uburyo bahangana n'umwanzi mu buryo budasanzwe. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda atugeraho kandi akomeza gushimangira yuko ubu tuvugana ibikoresho bya gisirikare birimo amatoni y'amasaso ndetse by'umwihariko n'imbunda zimwe na zimwe ndetse n'ibyo kurya bihagije byatangiye kugenda bihabwa abasirikare, ndetse ahagiye haba hariza unite nyinshi z'abasirikare bagiye batandukanye n'imitwe igiye itandukanye, bikaba bikomeje kugenda bihabwa abasirikare mu rwego rwo mugambi wo guhangana na M23. Mu kanya kashize rero mu butumwa bw'amajwi bwamaze kugenda bishyirwa ahagaragara na guverineri cyangwa se buramatari Jacques Bruce uyobora Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa leta ya Kongo yumvikanye agira ati abazarindo bamaze kwinjira muri Uvira nyuma y'uko M23 ihavuye. Atariko hari amakuru avuga yuko hari abasirikare ba M23 bacyambaye imyambaro ya gisivili ariko bafite intwaro bakiri muri ibi bice. Turasaba abazarindo kwitonda. Atariko kandi iyi ni intangiriro nziza yo kongera gusubira muri Uvira. Ati kandi tuzakomereza no muri Bukavu, Kamanyora ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Aya magambo yahuje n'ayabandi bategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yerekana ko leta ya Kongo igifite umugambi ukomeye cyane wo gukomeza kurwana hasi hejuru mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bagera ku by'umwihariko ku ntego zabo ndetse no kwisubiza ibice byabo byose. Ibi kandi bigaragarira mu bitero bikomeje kugenda bigaragara. Uyu munsi indege z'intambara zitagira abadereva cyangwa se abapilote z'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa zateye ibirindiro bitandukanye bya M23 muri Rubero ndetse ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko bigaragara. Amakuru agera kuri Kivu Morning Post dukesha iyi nkuru ndetse na Societe Civile na Media Congo Akadomonet avuga ko drone z'igisirikare cya Kongo FARDC zagabye ibyo bitero mu gitondo cya kare kuri iki cyumweru ku itariki ya 18 Mutarama cyangwa se kwezi kwa mbere 2026 nk'uko bigaragara. Ni ibitero bivuga ko kandi byibasiriye ibirindiro by'inyeshyamba za M23 biherereye hagati ya Kipese ndetse n'ahitwa Rubero muri centre muri territoire ya Rubero nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice bivuga.
bivugwa ko mu gitondo cya kare drone zigera muri ebyiri zongeye gusuka umuriro w'ibisasu nyuma y'uko izindi drone zerutse by'umwihariko kongera kugaba ibitero hano muri Kivu y'Amajyepfo muri za Uvira, bikavuga ko byahitanye abatari bakeya. Magingo yanga kandi leta ya Kongo biragaragara yuko ikomeje gushyira imbere ibigendanye cyane cyane no kugaba ibitero byiganjemwo ibi bitero byo mu kirere nyuma yo kubona yuko bikomeje gutanga umusaruro ku ruhande rwayo. Bamwe rero mu bakomeje kugenda bakurikiranira hafi ibera ku butaka bwa Kongo bashimangiye ko ibi bitero byaje kwibasira ibindiro bya M23 bya birimo abasirikare benshi, ndetse bamwe bakaba bakomeretse abandi bakaba bahasize ubuzima, ariko kandi ntiharamenyekana igitigiri cyabo. Ni nyuma y'uko kandi mu bice bya Pinga hano muri Kivu y'Amajyaruguru hongeye kugaragara abacanshuro, ndetse binavuga ko kandi izi drone zikomeje kuyoborwa n'abiganjemwo abacanshuro kugeza magingo aya ngaya. Abacanshuro no ku butaka bwa Kongo rero bakomeje kuba benshi, bakomeje by'umwihariko no kongera kwiyongera cyane cyane, aho binavuga ko abacanshuro muri Black Water bayowe na bwana Eric Prince aribo bakomeje kugenda bagaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ari nabo bakomeje kugenda babikoresha izi drone. Intego kandi y'izi drone ndetse n'ibikoresho bya gisirikare bikomeje kugenda bitangwa no kwirukana umutwe wa 23 hasi hejuru, ndetse no kugerageza guhangana nawo, ndetse bakawusubiza bakanawuvana mu migi yose yamaze gufatwa. Gusa nanone ntibasobanura aho bifuza ko uyu mutwe wakwerekeza. Nkiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko umusirikare mukuru by'umwihariko General Bolingo Matani wungirije General Chibangu uyobora akarere ka 21 ka gisirikare gafite icyicaro muri Kasai nk'uko bigaragara Orientale, yafatiwe icyicasa akekwaho ubufatanyacyaha ndetse n'ubugambanyi yashingiwe ku bwenegihugu bwe ngo bugishidikanywaho nk'uko amakuru atugera bivuga. Nk'uko igitangazamakuru Mbuji Maji Mavire cyatangaje aya makuru, kikomeza gitangaza ko rero ifatwa ry'uyu musirikare ryaje mu rwego rw'iperereza rigikomeje, bivugwa ko rero rigamije gusukura igisirikare ndetse no kumenya abacengezi bacengeye mu nzego z'ingabo z'igihugu. Abayobozi bakeka ko rero Bolingo Matani akomeje kugira imibano rero by'umwihariko itajyanye n'umwanya we, bityo rero bikaba byahungabanya umutekano w'igihugu ku butaka bwa Kongo. Nyuma yo gutabwa muri yombi kandi nk'uko bigaragara uyu musirikare yafungiwe muri CNC Conseil National de nk'uko bigaragara ikigo cyihariye cy'inzobere rero kibanda ahanini cyane kuri dosiye zikomeye cyane zifitanye isano n'umutekano n'ubutasi. Kuri ubu kandi afungiwe yo by'umwihariko mu gihe hagitegerejwe ko rero yimurirwa muri gereza ya gisirikare ya Ndoro mu gihe ategereje by'umwihariko kuburanishwa nk'uko bigaragara. Ifatwa rye kandi rije mu bihe bitoroshye cyane by'umwihariko muri Kasai Orientale, aho rero ibibazo by'umutekano ndetse na politike bikomeje kuba byinshi. Umwanya wa Bolingo kandi Matani nk'umuyobozi wungirije w'umuyobozi w'akarere ka gisirikare by'umwihariko biratera kwibaza ikibazo gikomeye cyane bijyanye n'imikorere y'imbere muri FARDC ndetse n'uburyo bukoreshwa mu kugenzura ingabo. Kugeza ubu inzego z'igisirikare n'ubutabera ntacyo ziratangaza kuri aya makuru, zivuga ko kandi ari ukubera ko rero iperereza rigikomeje. Uyu asanzwe kandi asanze abandi basirikare bakuru benshi ba FARDC bafunzwe bashinjwa gukorana na M23 ndetse no kugambanira igihugu, barimwo abandi basirikare bakomeye cyane nka General Chiwewe Songesa n'abandi bategetsi bagiye batandukanye bagiye bakora imirimo ikomeye cyane ku butaka bwa Kongo, ndetse banafite amapeti aremereye cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa muri kano kanya. Nk'uko byongeye gutangazwa kandi kuri uyu wa gatandatu ushize tariki 17 Mutarama, umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu Ambasaderi Vion Nduhungirehe yitabiriye Lome, inama rero by'umwihariko yo mu rwego rwo hejuru ishimangira ubufatanye ndetse no gushimangira inzira y'amahoro iyobowe na Afurika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu karere k'ibiyaga bigari, iyobowe na Fayo Esonzimane nk'uko bigaragara ni perezida wa Togo nk'uko bigaragara.
Mu ijambo rye rero Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko mu ntangiriro za 2026 ngo ni ngombwa gushimangira ko ibyagezweho muri 2025 binyuze mu nzira ya demokarasi ari ingirakamaro bidasubirwaho, bityo bikaba rero bigomba kubungwabungwa nk'uko bigaragara. Yongeyeho ko kandi u Rwanda rwizeye ko rero ibiganiro byo kuri uyu wa gatandatu bizafasha gukomeza rero ubuhuza buyobowe na Afurika yunze ubumwe mu rwego rwo gushyigikira ibimaze kugerwaho i Washington DC ndetse na Doha nk'uko bigaragara. Nk'uko kandi amakuru ari ku mugaragaro abivuga, nta mugambi mushya rero w'amahoro watangajwe mu gusoza iyi nama. Icyakora abitabiriye amahugurwa biyemeje rero guha ingufu ubwunzi bwa Afurika muri 2026 bugizwe n'abunzi batanu bose bahoze ari abakuru b'ibihugu bya Afurika nk'uko bigaragara. Hateganyijwe ingendo mu minsi kandi iri imbere cyane cyane Kinshasa ndetse n'i Kigali, Kampala ndetse na Gitega kugira ngo byihutishe ishyirwa mu bikorwa rero ry'ibyo impande zombi rero by'ibyo rero impande zombi zirebwa cyangwa se zinasabwa. Kugeza ubu birasa naho ibiganiro bya Doha bisa naho n'ibyamaze guhagarara mu buryo bwa burundu, nubwo kugeza amagingo yangaya benshi bagikomeza kugaragaza neza ko byari byarabaye inzira nziza yo guhuza abategetsi, by'umwihariko batakabaye by'umwihariko bagira ibyo bavuga cyangwa se batakaye bagira ibyo bahurizaho nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Bashimire mwese bakomeje kudukurikirana ndetse n'abakomeje kubana natwe, dusubire mu kanya.